Украина mahkemesi da Rus istilacısına apız cezalarını belgiledi. Rusiya silahlı kuvvetlerinin arbileri Alexander Babykin ve Alexander Ivanov 11,5 yılga hapsga tashlandı. Poltava vilayetining Kotelva rayon mahkemesi ularni cenk kanunlari ve adetlerinin bozulmasında qabatlı deb tanıdı. İkisi de o'z qabatini tanıdı. Babykin silahni merminен to'ldirgan aydaycı. Ivanov grad reaktiv sistemalarini idare etken askerdir. Taqqiqatchilarning ma'lumotiga ko'ra, ular Kharkov viloyatining Kozacha, Lopань qasabasi ve Dergachi shaharlari hujum etilmasida ishtirok etdi. Rus harbiylari qo'llanilgan grad reaktiv sistemalarining mermilari Kharkov viloyatidagi bir cho'q mesken evni yo'q etdi. Ukraina ordusi dushman kolonnasini darmadag'in etgan so'ng ular o'rmon yo'liqlarida saqlanaydi. Birazdan esa ularni esir olarak aldılar. Rus işgalcileri Severodonetsk şehrining bir qismini zabt etdi. Şehirde şimdi sokaq urushlari devam etdi. Ukraina harbiylari dushmanni shehir kenarına urib chiqarmoqqa tirishdi. Buni Lugansk viloyati harbiy ma'muriyatining yo'lboshchisi Sergey Gayday xabar etdi. U qayd etganiga ko'ra, ruslar Qateller batalyonini shehir etrafida olgan Sirotina ve Barivske ko'llarini hujum etmege yo'llagan. Viloyat yo'lboshchisi aytganiga ko'ra, ishg'olchilar harbiylari ve texnikasini ajimay, chunki ularning sayısı da cho'qdir. Harbiylarni esa hırsızlanuvlar ilhamlantiradi. Це люди низького рівня культури, і в них єдина мотивація – це просто красти і грабувати. Подивіться, які вони ролики знімають навіть в частині Северодонецьку, яку вони зараз контролюють. Вони знаходять якісь алканавтів, просто під забором якісь алкоголіків, які під обстрілами бухають, вибачте, і з ними вони знімають відеоролики, що ось це от дочекались руський мір. Дочекались. Хто? Під забором синяки. От і все. Işgalciler Slavyansk şehri yönelişinde olgan Dovganka koyuna hücum etmeye tirishdi, ama muvaffaqiyatsiz. Liman yanında dushman ilerlemek için yollarni o'g'rini. Dushman hem Ukraina harbiylari pozitsiyalarini hücum etdi, hem de jebe sizig'i bo'yi harbiy olmagan infrastrukturani yo'q etdi. Ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху немає, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Ukraina mayjilari Donetsk ve Lugansk yönelişinde 8 kere dushmanning hujumini urib qaytardi. Ruslarning tanki, 4 artilleriya sistemasi, 5 zırhlı mashinasi ve 2 yengil mashinasi yo'q etildi. Ukrainaning havo mudofaa quvvetlari bir qanotli raketani urib tushirdi. Odessa viloyatida esa 60 seneleri Sovetlar zamanında yapılgan X-22 raketa yo'q etildi. Ukraina uçakları ise Kharkov vilayetinden Kherson vilayetine kadar dushman kuchleri toplangan pozitsiyalarına hücum etdi. Cenkning 97. kunne Ukraina mayjilari dushmanning 3300 zırhlı mashinasini, 1308 tankini, 208 uçağını, 179 helikopterini ve 500'den ziyade pilotsiz uçucu aletini yo'q etdi. Ukraina territoriyasida o'ldirilgan rus harbiylarining sayısı 30 binga arttı. Işgalciler Mykolaiv vilayetine hücum etdi. Dushman Khersonning g'arbida yerleşken koylarga ve Kryvyi Rih yönelişinde ateş açtı. Buni Pivden operativ komandalig'ida bildirdilar. Rus harbiylari Smerch ve Uragan reaktiv sistemlari qo'llanmasinin Ochakiv shahriga hücum etib, gaz borusi, gazni dag'itgan stansiya ve o'tmek zavodina zarar keltirdi. İnsanlar zarar ko'rmadi. Yara gecede rashistlar Mykolaievning mesken mahallesini ateş açtı. Kherson vilayetida esa ishg'olchilarning harakatlari sebebinden yerli sakinlarning gumanitar vaziyati beterlashdi.
Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги. Противник, не маючи успіхів в просуванні вперед, укріплюється на оборонних рубежах, ховає техніку та підрозділи в населених пунктах, прикриваючись мирними мешканцями. Қара деңізде русларынан қанатлы ракеталарынан тек бір кемесі қалды. Дигер кемелер Қырым ялыларына чекілді. Бұны Одесса вилаятының Арби мемориятының спикері Сергей Братчук білдірді. Оның айтқанына көре, салыға кечір кечесі Одесса вилаятіне атеш açılması кайдетілмеді. У Чорному морі дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один. У Росії на болотах палає, бо Україна озброюється тією зброєю, яка допоможе нам вигнати нечисть не лише з Чорного моря, а й з тимчасово окупованої території нашої держави. Қырымлы адвокатларына тепқіқ етіп, Русия өз зайыфлығына көстере. Бұны Ахмеджитеке сезода тұтылған Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял өз мектубында яза. Оның қайдеткеніне көре ишгалчылар режимі мұстақил мәйджелеріні тақып етіп, Қырымда қалған сербестлікні бастырмаға девам ете. Знову під удар попали незалежні кримські адвокати Едем Семідляєв, Назім Шейхмамбетов, імені Авамілєва та Айдер Азаматов. І цей перелік не вичерпаний. Чим більше українських громадян стає жертвами Росії, в тому числі внаслідок військової агресії, чим більше затребувана робота незалежних адвокатів, тим більше вони піддаються репресіям з боку російської влади. Але в цьому чітко простежується слабкість Кремля, його неспроможність адекватно, цивілізовано відповісти на виклики, які спричинені його же необачними та агресивними діями. Еміне Авамилева Айдер Азаматов майысының 26-сында тұтылған адвокат Назим Шейхмамбетовқа қаршы түзілген мемори протокол бақылмақ керек олған махкеме отырышы башламаздан evvel тұтылды. Ишгалчылар махкемесі эпосыны карантин қайделері бұзылмасында қабатлы деп танып, 5 ve 8 күнлік апыз жазаларыны белгіледі. Майысының 25-інде есе ишгалчылар адвокат Эдем Семидляевны тұтып, Санкидерсін Рус ордысының итибардан түшірілмесі үшін оңа 75 bin рубле пара жазасыны белгіледі. Адвокатлар айтқанына көре, бойлы етіп ишгалчылар оларынан зенат фалиеті үшін жазаламаға істей. Етерлі дегел ве пек яваш бойлы етіп Украина президенті офисінде Авропа бірлігінің Русияға қаршы соңки санкцияларыны изатладылар. Олар Русия ермайынан Италия тілмесінің бұйық қысманы ясақлай. Авропа бірлігі бұл санкцияларға қаршы шыққан бірқач девлетні бойлы сыңырламаларының кереклігінде қандырып, Рус ермайынан Италия тілмесіні қысманен ясақламаға қарар шығарды. Сөз Авропа бірлігіне деңіз yolları бойы теслим етілген ермай hakkında keti. Böyle vastanyen Rusya öz yermayının çokusunu ihraç etti. Şu sırada Avrupa Birliği Rusya'ya karşı embargo kırsetilmesine karşı çıkan Macaristan için dostluk yermay borusunun teslim etilgen yermayını ithal etmege izin verdi. Bloomberg informasyon agentligi haber etkenine göre embargo sebebinden Rusya yılda 22 milyar dolarını kayıp edecek. Avrupa Birliği'nde senenin sonuna kadar Rusya yermayının Avrupa'ya ihraç edilmesi 90%'a yükselecek. Ми хочемо зупинити російську машину війни, зупинити фінансування російської агресії за допомогою тиску на Кремль. Європейська Рада погодила 6-й пакет санкцій, який включатиме також заборону на імпорт нафти з Росії з тимчасовим винятком для трубопровідних постачань. Рада ЄС тепер зобов'язана фіналізувати рішення, яке зупинить 90% російського нафтового експорту до ЄС до кінця року. І ми невдовзі повернемося до питання 10%, які лишилися. Mavuz sarı ve beyaz kırmızı bayraklar ve minnettarlık sözleri böyle yürüyüşten binlerce insan Polonya paytaxtı Varşava merkezine çıktı. Böyle etip Rus canavarlıkları sebebinden vatanını mecburen terk etken Ukraynalılar Leh halkına musafirçenlik ve yardım için teşekkür bildirmege istedi. Aksiyonu minnettarlık yürüyüşü dep adlandırdılar. Birçok bin insan Varşavadaki Kale meydanında toxtadı. Anda Ukrayna ve Leh takımları herkes için koncert verdi. Kochani Ukraińcy, kochani bracia i siostry,
najgłośniej na wszystkich naszych akcjach zawsze wykrzykujemy nasze ukraińskie hasła. Слава Украине! İnsanlar leх тілінде сағылыңыз Полония яшасын, Украинаға шан шерефлер олсын, шиарларыны қычырып, кечкенлерге чечеклер ве мавы сары белгілеріні бағышладылар. Телекеден құртылып олғанлар ісе өз дойқоларынен пайлашты. А в Маріуполі я навіть не могла уявити, що я залишусь живою. Якщо чесно, ми прощалися усією родиною, сидячи в підвалі нескінченні ночі бомбардувань. Зараз я відчуваю неймовірну вдячність і повагу до польського народу, який щиро нас прийняв. Дуже дякуємо вам. Дякую за наш прихисток. Бо ми лишилися всього – дому, саду, міста. Полония тоқтамаған рус атышлары ве ишгалден құртылған украинлерінің мескеннен темен еткен бұрынжы мемлекеттер. Лех сыңыржыларының есапламаларына көре Полонияға 3 миллиондан зияде украиналы келді.